Good morning and magandang umaga po sa lahat po ng ating mga followers na Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. San kung mga bulayok, mga pagari, si sagyang kai a social media. Alhamdulillah, pupunalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab kung miniraot tanopman si sagyang kai kadundo mapipi agi ginawa tanong. Muri ano to, nagyong ko to akabasa at tanoron, pagusain tanong, agyong ko to pito alalan, apagukitan o mindeto, agusto pito akalbihan o kadato. Yung kaya pito alalan, apagukitan o mindeto, na initad ini, udi na sumangalok sa no, na giye iisa akya sababan amin itugumperan si isagyang kaya dunia ko kaya pagintawiran sabab sa mi adengkiran agyang kaya pit pamana sarat apeng gulaulaan o mindedat tokeran. Paganeron nagyang ko to kapakiruruyudin ayay kadua na mala igagaw ayay ikatlo na linding o pagtaw. Ay ikapat nakapaki mumusyawira. Ay ikalima na manapi agumasabar. Ay ikanam na sugu sa mapya agusepar sa marata. Ay ikafito na awid akalian sulangwan o masusua sa ikodar pa yan. Ginan inukitan o mga loksano si ko kya kininggulalan niran si ko kadato si ko mga darpairan ko kya pagingadiran si isagyang kai ang mga darpatanoy manto akapapantagan. Inutan may pupagusaya kasabab sa imanto na mau agyang ko to ulan-ulan akapendida to o mga pagaritano sa tanop man sulda naging pamana pito akalbihan o kadato. Paganero naging ko to baranya wa ano inged. Mana ay gira asuda to nasisiisa inged na lagid o baw pama na adnya niyawa o ingedin. Gid na igira adas is pama na inged suda to na lagid ubaw pama na da anyawa o ingedin sabab sa da suda to. Ikadua na kota adi ikapagapasan. Maana asuda to na kalebihan yan agyang kota pama na igira adna miya kaapason na masyapian. Udi na igira adna miya penunon awid akal o mga ndeto anian na pagkasulubian apya danian mandilengan. Likatlo na gumaan na magarang apupamitas. Bimana agyang koto pama na sudato na dinian ipamayandegan agyang koto andeto anian sikus pemaka talinguma apupengarasis iku mga darpairan na ipamayandegan yan agyang koto mga lulubay kung mga ndeto anian anta akasudin sudar pa yan na ipamayandegan kakagiti kakabaloy niyan agumaan amagarang apupamitas. Ikapat nanditaran ang kabulawanan. Mana amakapetir di nagumakapipya ipurgnian aginawan yan naguslaan yan aginawan yan kakagimataan amyas sulot yan agyang koto akadato anditaran akabulawanan
na mawag siko sumusulot kunditaran akabulawanan uban yang bedin upama na kuwa rawaka udiin uban yang bedin petila kepa kamataan aging kota siolotian na irarap ibebetad o mga lokas abut ditaran akan bulawanan. Ikalima na kokuman aitat tanor ko pagtaw. Di mana aging kota upama na kelebihan niya na ikalima na pakapenitunian aging kota kokumanian mana aipetenorian si kundetoanian. Melagid wayamnya sugat supama na pamilianian anta akadinian pamilia na sokok komanian nami penggulalannya din si eko ontol aki penggulalannya asi eko kabayaw Allah agustu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aikan nakabatuan wingid mana aya kapu penede udar pa na sabab sagyang koto adin adat toon kasudar pa ada anda to aniran na di tila ke pen o mga tao kasabab sagyang koto ada adat to si sagyang koto adar pairan mana tanto ama pened akapipikira si iku kanggubeta si iku inged adin anda to anun adi si iku inged ada anda to anya. Ikapito nagyang kotwa kapar ag umnang di mana yang koto adato na sekanian imuay mende si isagyang koto ingedin si iku kabayan katugumpi agyang koto daer pairan nagu umenang agyang koto inged agyang koto kiadnun agyang koto adato sa mga pagriya sa bumya taman agyang kaayab usayan si isagyang kaay apito akalbihan o kadato sa tiyakan asitano butamana agyang kaya video tano part 3 si sagyang koto ini upload tano sa insyaallah ta'ala na sumpatan tanok man upama kairampay tanoron si ko kapitayan sa YouTube mga bulayok mga pagari pagsiraniw agyang kaya video tano na gusto gupan ke pakasulid si isagyang kaya page tano Alex Ompa na penglingkor kano apalwaniw agyang kay page tano. Sukran in assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.